Reka amakuru yacu twerekeze kuri Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yasohoye ingengabihe y'amashuri umwaka w'ibihumbi 2025 n'umwaka w'ibihumbi 2026. Minisitiri w'Uburezi yavuze ko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'ibihumbi 2025 ndetse akahita asohora ingengabihe y'amashuri y'umwaka w'ibihumbi 2026 ku itariki 24 z'ukwezi kwa 8 umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo umwaka w'ibihumbi 2026 bivuze ngo nibwo abanyeshuri bazasubira mu biruhuko cyangwa nibwo bazagaruka mu biruhuko by'igihe kirekire. Bivuze ngo Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yavuze yuko abanyeshuri biga mu wa mbere, mu wa kabiri, mu wa gatatu, mu wa kane, mu wa gatanu, ubwo ndavuga segonderi, ko bazatangira kujya ku mashuri ku itariki zisanzwe 5 kugira ngo bizahure n'itariki 8 bageze ku bigo kugira ngo batangire amasomo. Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda kongera kwibutsa abantu babonye boruse za leta kwitabira ndetse cyangwa kujya guhinduza ikigo hakiri kare. Bivuze yuko umuntu wese wahitiyemo segisiyo cyangwa umuntu wahitiyemo segisiyo atayishaka, bivuze ngo iki nicyo gihe cyo kujya guhinduza segisiyo yawe kugira ngo uzatangire uzi segisiyo ugiye kwiga. Bivuze ngo ku itariki 8 bizaba byarangiye, segisiyo ntabwo uzayihitamo ngo bikunde kubera yuko system zizaba zahindutse. Reka tugaruke ku banyeshuri basanga 60 bahawe boruse zo kujya kwiga muri Turukiya, harimo 15 baziga mu mashuri yisumbuye bakiga ibijyanye ubuvuzi ndetse na farumasi ndetse n'ubwarimu. Bivuze ngo abangaba 15 baziga farumasi, ubwarimu n'ubuganga. Bivuze ngo bahawe boruse zo kujya kwiga muri Turukiya. Abahawe impamyabumenyi za kaminuza arizo zitwa masters nabo bazajya kwiga muri Turukiya 15 baziga seyasi, ubuganga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye mu gihugu cya Turukiya. Bivuze ngo rero Minisitiri w'Uburezi yasohoye irindi tangazo rivuga yuko abana bose batigaga cyangwa abana bose bari barakuwe mu ishuri cyangwa bitewe n'ubukene n'ubushobozi runaka yuko bakwegera ubuyobozi bubegereye bakabafasha, nimba batishoboye bakabahereza amafaranga, ubundi barangiza bagasubizwa mu ishuri kugira ngo rega abana baba ari ab'igihugu. Buriya umwana ntago ari uwawe, umwana ni uw'igihugu. Kugira ngo wemere ko umwana ari uw'igihugu uzafate umwana wawe umukubite ajye kukurega urebe yuko batagufunga. Bivuze ngo wicira umwana wawe waramwibyariye barangiza bakagufunga kandi ari impanuka. Niyo mpamvu rero nashaka kubumvisha yuko umwana ari uw'igihugu. Nesa nayo ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri itangazo ryihutirwa rya Nesa ihise isohora mwaya masaha, ndetse iri tangazo rihutirwa mwese ababyeyi b'abana rirabareba. Bivuze ngo mu mwaka wa 3 segonderi abantu bazajya mu wa 4 hari inkuru nziza n'inkuru mbi, no ku bantu bazajya mu wa 6 bigaga mu wa 5 ni inkuru mbi nabo ni inkuru nziza. Bivuze ngo iri tangazo rihutirwa nk'abanyarwanda mugomba kuryumva ndetse n'ababyeyi mukaribwira abana banyu kugira ngo bazaze ku ishuri batyaye. Bivuze ngo nimba wigaga mu wa 3 segonderi ukaba warakoze nanone cya leta ukaba ugiye mu wa 4, bivuze ngo hari izindi ngamba zishyashya ugomba kujyana mu wa 4. Bivuze ngo Nesa ishyira itangazo hanze ryihutirwa yongera kwibutsa ababyeyi kugurira abana ibikoresho. Bivuze ngo iri tangazo rero nk'abanyarwanda mwese rirabarira. Bivuze ngo amakaye yavuye ku 10 ageze kuri 15, ndavuga mu wa 4 segonderi. Bivuze ngo nimba warigaga mu wa 3 ukigana amakaye asanga 12, ubwo amakaye yabaye 15 kubera ko hari andi masomo yongereyeho nyuma y'amashuri cyangwa nyuma yuko musoje amasomo, hari andi masomo muzajya mwigishwa ku ruhande. Bivuze ngo rero indimi zigiye zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda bazanye abarimu b'inzobere bigisha indimi, aho bigisha Igishinwa, Ikidage, Icyongereza cyo n'ubundi ni igisanzwe. Bivuze ngo hiyongereho amasomo asanga 2, Igishinwa, Ikidage. Bivuze ngo rero nyuma y'amasomo bivuze ngo ni nyuma y'amasomo yose mwarimu aba yabateguriye muzajya mwiga aya masomo kugira ngo abanyarwanda mwese mubone mumenye indimi z'amahanga. Bivuze ngo rero aya masegisiyo cyangwa aba barimu b'inzobere bazanwe mu Rwanda kugira ngo bigishe abana indimi zigiye zitandukanye. Bivuze ngo niyo mpamvu Nesa ishyira itangazo hanze ryihutirwa
byihutirwa kugira ngo ababyeyi bongere amakayi bahereza abana kugira ngo bigire ute bizaborohereze kwiga aya masomo abiri yiyongereyeho y'indimi zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nimba aribwo bwa mbere ugize kuno muyoboro Kidasamura TV, kora subscribe, fungura inzogera. Ini ncamake y'amakuru, gusa byinshi ngiye kubirambura mwano makuru mumenye ngo Minisitiri w'Uburezi ese koko abanyeshuri bazatangira ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9? Ese abanyeshuri bazatangira kugenda ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9? Ese minisitiri we kubera iki yavuze yuko abantu 15 bahawe impamyabumenyi nka masters bazajya kwiga mu Budage ubwo baziga ubuganga ndetse na siyansi? Ese ibingibi byo birashya bishyira ibi nabyo ndaza kubigarukaho. Mwaza kugaruka ku itangazo rya NESA yavuze yuko haje abarimu b'inzoberi. Aba barimu b'inzoberi bakaba bavuye mu bihugu bitandukanye byo hanze, bakaba baje kwiga bakaba baje kwigisha Ikidage ndetse n'Igishinwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo abanyeshuri bose bafate ubumenyi. Bivuze ngo rero ibi byose turaza kubigarukaho. Iriya yari incamake y'amakuru. Ndaza no kugaruka ku bana bahinduriwe cyangwa bahinduje amasegisiyo bigaga, ubu ngo bakaba barimo biga andi masegisiyo cyangwa bakaba barahisemo amasegisiyo baziga. Ndaza kubigarukaho. Ese kuhindura segisiyo birakunda? Kubera ko NESA aherutse gutangaza itangazo ko umwana bazajya bamuhitiramo segisiyo bitewe n'amanota yagize, ariko yahise ishyira itangazo hanze ryihutirwa, iravuga ngo umuntu wese bahitiyemo segisiyo yo kwiga akaba atayikunze yakwihutira kujya guhinduza segisiyo. Turaza kubigarukaho n'igihe bizarangira guhinduza segisiyo. Bivuze ngo rero niyo nimba aribwo bwa mbere ugize kuno muyoboro, kora subscribe. Uyu ni incamake nge mujye kubana, nitwa Kidasamura, urwego rwatubakora rugakonkoma. Reka duhere ku itangazo rya Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda. Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda yatangaje cyangwa yashyize hanze ingengabihe y'amashuri umwaka 2025 n'umwaka 2026. Reka mbasobanurire ingengabihe kugira ngo mubyumve nk'abanyarwanda. Bivuze ngo yavuze yuko amashuri azatangira, bivuze ngo azatangira mu kwezi kwa 9 ku itariki zisanga 8. niyo ngengabihe. Noneho indi ngengabihe iravuga yuko umwaka 2026 ku itariki 24 niyo ngengabihe nyine umwaka 2026. Bivuze ngo nibwo abanyeshuri bazongera kubona akaruhuko kugira ngo bagaruke mu rugo, ndavuga vokasi. Uvuze ngo niyo ngengabihe. Noneho Minisitiri w'Uburezi mu Rwanda ahita asohora igihe abanyeshuri bazatangira kujya ku mashuri kugira ngo bizahuze nuko amasomo bazahuze nuko nyine amasomo yatangiye. Bivuze ngo yavuze ko abanyeshuri bagomba kujya ku ishuri ku itariki zisanga zingahe, itariki 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025, kubera ko amasomo azatangira ku itariki 8. Bivuze ngo ku itariki 8 abanyeshuri bose bazaba batangiye kugira ute, bazaba batangiye kwiga. Bivuze ngo bazaba bagize ku mashuri bose abatangira babatangije, nibwo amasomo azatangira ku itariki 8 Nzeri umwaka 2025. Bivuze ngo nibwo amashuri azatangira, ariko abanyeshuri bazatangira kugenda ku itariki zingahe, 5 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025. Bivuze ngo namwe babyeyi mufite abana mutaratangiza, mwihutire kubatangiza kugira ngo bazajyane n'abandi. Hari nk'abana b'abakiri batonya yenda b'imyaka 5 kuzamura kuri 7, uba ushaka gutangiza umwana we kugira ngo kumutangiza muri garidiyeni kugira ngo azamenye ubwenge akiri mutoya. Rero ihutire kwandikisha umwana wawe nibura ku itariki zisanga 6 kugira ngo ku itariki 8 nawe azatangirane n'abandi kwiga kugira ngo nawe amenye ubwenge. Ndavuga abana b'incuke bari abatonya kugera ku myaka 10. Bivuze ngo turacyari ku itangazo rya Minisitiri w'Uburezi. Yavuze ko abanyeshuri ubwo bose ku itariki 8 z'ukwezi kwa 9 umwaka 2025 amasomo azaba atangiye. Bivuze ngo abanyeshuri aho muri hose muri kumva kino kiganiro cyangwa ababyeyi muri kumva kino kiganiro, mumfashe iki kiganiro mu gisharinge, abatacyumvise bacyumve kugira ngo bamenye igihe abanyeshuri bazagira ku ishuri, bazamenye igihe bazatangira kugenda. Mbaye mbisabiye hakiri kare, ibi mbitangaje hakiri kare kugira ngo mubwire abana banyu bitegure kandi mutangiye no kubagurira uniform. Iki kiganiro rero mu gisharingire abatakibonye kugira ngo bakibone, kugira ngo bamenye igihe amashuri azatangirira. Noneho reka tugaruke ku itangazo rya NESA, ariko reka mbanze ngaruke ku kibazo cyangwa ku bintu nabasezeranyije. Ese amasegisiyo y'abana zarangira ryari? Ese amasegisiyo y'abana bimeye kuyakuraho ryari? Bivuze ngo ubu ngubu ku izi tariki izi ngizi zisanga 19 z'ukwezi kwa 8 umwaka 2025. Bivuze ngo ubu ngubu wajya guhinduza segisiyo yawe, ukagenda ugahinduza segisiyo, ugahinduza ikigo uzigamo, ikigo nyine ugahindura ikigo, ugahindura segisiyo. Ariko bivuze yuko tayari nibigera ku itariki zisanga 8
z'ukwa cyenda umwaka w'ibihumbi bibiri makumyabiri na gatanu n'ubundi ntabwo segisiyo uzaba wemerewe kuyihinduza kubera ko ubwo uzaba wayemeye, bivuze ngo amashuri azaba yatangiye. uvuze ngo mubyeyi niba umwana wawe baramuhitiyemo segisiyo n'ikigo yigamo muhindurize ikigo none ahangaha, bikore vuba vuba ku itariki 8 z'ukwa 9 zitaragira kubera ko ntago bizaba bigishobotse. Bivuze ngo ibyo ngibyo ndabibabwiye, reka mbabwire no ku bindi bijyanye n'itangazo rya NISA ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. NISA nayo ishyira itangazo hanze ryihutirwa rireba abanyarwanda senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 senior 5 na senior 6 bagiye kwiga mu bigo bya leta, ndavuga abahawe buruse ya leta, ndaza kubagarukaho. Ariko ni inkuru nziza ni inkuru mbi ku banyeshuri biga mu mwaka wa 4 bagiye kwimukira mu mwaka wa 5. bivuze ngo hiyongereyeho amasomo abiri, ikidage ndetse n'igishinwa. bivuze ngo rero aya masomo agomba kujya yigishwa abana bageze mu mwaka mukuru, ndavuga wa segonderi, ubwo ababyeyi basabwa kubagurira amakaye nibura 5 ya reserve yo ku ruhande bazajya bigiramo izi ndimi zitandukanye kugira ngo bamenye ubwenge. bisobanuye yuko rero ikintu ugomba gukora aya masomo yiyongereyeho karabiri ugomba kuyiga neza, kubera ko ibazo uri umunyarwanda urimo uravuga igishinwa, urimo uravuga ikidage, ngaho ibaze nawe mva iryo shema. Ariko niyo mpamvu rero ubuyobozi bwacu bw'u Rwanda butureberera bukamenya icyo dukwiye. ariko reka ibingibi mbe mbiretse ndaza kubigarukaho mu kiganiro gikurikira. ariko ikintu nabashaka kubateguza mwitegura kugurira abana banyu ibikoresho bihagije. ese nongere mbakopeze nsubire inyuma mbabwire amakayi akenewe. reka duhere mu wa mbere primaire. mu wa mbere primaire bakeneye amakayi 5, mu wa kabiri amakayi 7, mu wa gatatu amakayi 8, mu wa 4 bakeneye amakayi ubwo ndavuga primaire amakayi nibura 8 kugera ku 9, mu wa gatanu bakeneye amakayi 10, mu wa gatandatu nibura bakeneye amakayi 15. bivuze ngo ariko aya makayi yiyongereye, niyo mpamvu kugera mu wa 4 niyo mpamvu nyagiza 15 no mu wa gatatu 15. bivuze ngo ndabakopeje ayo makayi mwamuyiguriye mukagura registre ebyiri nibura mu wa gatandatu. abantu bagiye kwiga mu wa gatandatu segonderi bari bavuye mu wa 5, ibyo bintu murabisabwa kugira ngo aya masomo muyige neza 5 kwa 5. tukahita twimukira noneho ku bantu bagiye gutangira kaminuza. urabona yuko ari abantu bakiri batonya bagiye gutangira kaminuza guhera ku myaka 18 17 kuzamura. abana bakaba bagiye gutangira kaminuza rwose, bakaba bagiye kwiga cyangwa bakaba bageze ku rundi rwego rwo hejuru. bivuze ngo abana rero harimo n'abakobwa bakiri batonya bagifite imibiri ishyushye. murabizi yuko n'ubundi amadorotwari y'abahungu n'abakobwa ntago biba biri hamwe. bisobanuye yuko nta mwana ushobora kujya ku ishuri ngo azane inda kereka yasohotse akajya hanze bakajya kwimutera akagaruka. ariko ntago byemewe no gusohoka cyangwa abanyeshuri yuko bazasohoka. ndaza kugaruka rero ku mafaranga abanyeshuri bazajya bishyura, ndaza kubigaruka mu kindi kiganiro. ariko ikintu nshatse kubabwira nuko nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko no muyobora Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. nyimwari mu mubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. bivuze ngo tujya guhura mu kiganiro mbabwira amafaranga abanyeshuri bazishyura cyangwa ababyeyi bazishyurira abanyeshuri babo kugira ngo bajye ku mashuri. aya mafaranga rero ndaza kuyatangaza cyangwa ndaza kuyashyira hanze mu kiganiro ndi buze gukora. ni mu gihe mu mwaka w'ibihumbi 2024 minerivare yiyongereye 99%, ariko mu mwaka w'ibihumbi 2025 mwabonye yuko leta ishyiraho system yuko amafaranga ya minerivare akuweho kugira ngo abanyarwanda bose bige, abana bave mu mashuri kubera ubushobozi bige bafashwe. ndaza kubigaruka rero mu kiganiro gikurikira. ikintu ngiye gusoza mbabwira, nimba ari bwo bwa mbere ubonye ino video yisharinga uyihereze bagenzi bawe kugira ngo nibura ababyeyi bamenye gahunda cyangwa babone uburyo kibagurira abana uniform. mwa kino kiganiro nababwiyemo ibintu byinshi, nabwiyemo itangazo rya Minisitiri w'Uburezi ko yasohoye ingengabihe y'umwaka w'amashuri mu 2026 no mu mwaka wa 2025. nongera mvuga yuko itangazo rya NISA ryihutirwa. abanyeshuri bazatangira ryari? ese bazatangira niki? ese abakeneye guhinduza amasegiso babikora ryari? babikora gute? bivuze ngo iki kiganiro mfasha ugisharinge ugihereze abanyarwanda kugira ngo bakibone. ndetse murabizi ko mperuka no kubakorera ku Rutare Rwanda bahari anda bayapfiriye. iki kiganiro kiri kuri YouTube ku Rutare Rwanda. ubuyobozi bw'akarere ka Karongi bwatangaje ko Rutare Rwanda barugiye kubyazwa umusaruro. bivuze ngo jyaho kwino